tontis monsaye. E men nou la nan pase miza. Ben non, pa pli ma. E men pa ou men boy. On gen boyo nan agi, on bo ap trai. Ou te ay ou ay di moun yo manje? Oui. Ok gen boyo. Avans ye mou vini, mou ap toune poto pou alwe ti moun yo. A vin we mou. E men ok boyo. Ok boyo. Pa gen problem. Bako. Ok boyo. Tontis. Fè konta, jwe la jwe. Iti dit mwen, jwe la jwe. Ko sa mou apren jwe? Oui, kon sa jwe. Gage problem boyo. Nan ki te gaden ou te mette li? Oui, kon sa. Ou e mwen konen. Yo kon konen yese kon sa. Ben, mou ali. E men ok boyo. Pa gen problem boyo. Kon sa mou a pale a tontis, ti non soti kote soti. Mou bay mou on sel koutoy bossit, oui. Mou kon apon joy. Parce mou pa chan bay mou kou. Première fois mou on ti non ba on koutoy kon sa. Ben, ok. Moun bliye zouti, bon, mwen atray nepot mon ki jan. Eh bien. Mwen gren bobo. Premier fwa, denye fwa, yon ti nou bantou. Mwen se tray ma tray pou ti nou tonti sa, fwa m konen sa genan. Ema moun de pase la. Sa pou salu se wosu woy. Ya vini ba, ya vini, yon jago be ala. Mwen se gare, nou ba e gare. Ema moun kou kon sa woy. Nou ba e gare ba, nou ba e gare. Sa yon problem kwe yo. Te yi da iti, fòm pikel mèm, epi lòm, mou fòm gratite. Sa vle di la ou chouel? Di pe di. Kreol! Kreol! Oh mon Dieu, ça dit la gagne. Ou quoi c'est ça qui fait? Attends, pour ti créole, moi, calme m'a dit ça. Calme m'a dit ça, ti créole, quoi. On ti get moi, mais en pile. Tonti, sa a mou gan la kope. Oh, combien boyo? Wa gen la. On va connaître ti nèg boyo, t'as vu avant l'autre fois. Ti nèg la balade bien mal, oui. Se ti moun niye, ti moun. Et ti moun niye? Ti moun, de kwa la ti moun jouye a gran moun. Oh, kon bon pa finir men mou a, mais on dit pas de problème. Oui, c'est ti moun. Eh ben, mou te passe, mou, bon, mou pa... Eh ben, la soute depuis mal, c'est mou, oui. Pas de problème. Ah ben, pas de problème. C'est au conseil ti moun. Eh ben, ok, boyo. Ok. Pas de problème. Et ça, tonti. Mais c'est pourquoi c'est ta boyo qui t'a fait travail, ça, monsieur. Parce que je me dis, c'est ti moun, l'elle de bon côté. Pourquoi c'est ta boyo, monsieur? T'as fait un peu de direct. Pas de problème. Pas mal.